Ngicela futhi ngibe nami Africanized namhlanje ngoba vele phela umuntu uzobe discussa i-episode entsha ephumile ye-adulting namhlanje kumsombuluko umhla ka-11. Hayi shubile. Umpho hayi usenkingeni bafethu. Le ntombi yakhe vele yathi ikhulelwe inengane yakhe akazi ukuthi kumele enze njani nangu nangalana ubonga nobonhle lona o-actor uNomalanga. Hey hayi bafethu le show kuqukethe kona konke. Aze ngintshele ngeke nize nikhole ukuthi kwenzakaleni. Sigibele phezulu kwayo. Bafethu igama uAzad Mfoko Kanqalane asigibele phezulu kwaleli daba ngicela ngakhohlwa to subscribe or press the bell button or the like button khona nizokwazi ukuthola ama notifications whenever I drop these videos. So bafethu ithe iqala ishow i-adulting we see ulento lapha kwi drive away from the previous episode episode 1 season 2 umpho ekhuluma nayo uPalisa ngendaba yodaba lengane phela ukuthi hayi bo ngeke mfethu lengane ukuthi eyami and umjida uyalwa uthi hey mfethu ngeke uze kwazi. Understand lento leyo uthi wena nje uzama ukudishoyela umshodo wami awufuni ukungibona ngijabule ngoba phela nawo kwakho akuzange kulunge. Yayizwa lento leyo hayi ishubile. And then on this part ngala uthi kithi bafethu uyazama uyaphanda lungisa imoto wenza konke lokho yazi nanga ugogo naye lana uzuyamcela ukuthi hayi tsikitsiki phela mfethu mfana wami uma uthola ithuba nje ukuvashela sesontweni khona bezobona phela abanye abentsha ukuthi indlela yobugebengu iyaphela uma uzokhetha indlela kaNkulunkulu. Yayizwa lento leyo so ayi utsikitsiki kwathi usazogcwalisa kahle leyo nto leyo kwathi ngelila ngehlalele kwavela wafika umunye umjida hamba ngemoto eshayisile hayi mfethu bafo mfethu sengiyalelwe lana kwena ukuthi ulungisa imoto kanjani kanjani ngicela mfethu ukuthi ungilungisela. Yayizwa lento leyo hayi utsikitsiki wathi hayi mfethu le moto kanje angazi noma ushayisa udongo noma ngizalani it will take me 2 days ukuthi ngiyilungise. Hayi umjida athi mfethu lalela mfethu ngizokwenzela kube lula mina mfethu le moto ngiyayidinga ngoba phela esipanini mfethu ngizozwe sona esipanini sami esisha nami in probation. Yayizwa lento leyo wacela number yakhe wathi hayi twazi ngezinto encane motivation hayi futhi wavuma nawuthi uyabuka lento uthi ha uwe lo hayi yasini ngizokulungisela bra wami wena nje fika kusaseni uzobe si right. Hayi ngalana abafethu ubonga yabona bese abandaba abantu abafaka amazipho abantu abeza ngendlala. Yayizwa lento leyo indaba kabonhle nje sicacile ukuthi kahle mfethu aka understand indaba yokushayana kudlule phela akangabona ukuthi umuntu uzokwakha la. Yayizwa lento leyo kodwa manje wabhizi ke yena manje usebangela ubonga ke uyamfonela amahle namajita ukuthi hayi ngicela ngizonibona abantu bangani bakhe ngaze ngibabone ngicela ukungintroduce kanjani naye ubonga yathi usefesi ngihle namajita ngishaya inyama akuyonda amantombazana le yabo noma behleli ndawonye stili ufuna ukuthi kunakwe yena lo ntombazana ufuna kwenziwe yonke into ngendlela yakhe. Yabo kanti akamazi nobonga ukuthi umuntu onjani ukuthi akayona nje le ndoda le acama ukuthi iyona ezovela isuke inikele ngesikhathi sakhe sonke kuyena. Yabo umuntu ozengubumnandi kuphela ayikho nje enye. Yabo nangalana abafethu umjida uvuvu athathe umuntu wakhe lapha uZelda uMeli ayomtshengisa umndeni uthi hayi my family hey nangu bafethu umuntu engiphikisana naye umuntu engihlekisana naye bafethu lo osuka le ku Northwest owumtswana okhulele Alex kanjani intombazana no right and wonke umuntu ancane hawu mfana wami hayi cha hayi senibona ukuthi hayi uphatheke kahle ukuthi isona sandla lesi sikufudumezayo. Mase kuphume wonke kumuntu ke omama kakhulukazi beyosizana ngendaba zezitsha seqedwe ukudla usidlo sasihlwa ubaba wakhe wayesehlala naye umfana wathi hayi mfana wami yini oyimisele ngayo ngalo ntombazana. Yabo hayi same kumfana asho hayi no sisaqala sisazana nje akuyona into ethile ubaba kamchazela ukuthi efana yabo lo uzokuphunyukela kanti untombazana no right. Yabo uyabonakala ukuthi uqoqekile wabona wonke amakholisi phela umuntu omdala ubona ngeso thina sibancane ngesikwazi ukubona ngalo wamyala ngendlela amyala ngayo ukuthi hayi mfana awuzama ukuhlala kuyena lo muntu lo. Yayizwa leyo nto leyo hayi umfana athi hayi baba asithi nje sizoke sibone ukuthi kuzokwenzakalani kodwa ngiyakuzwa ukuthi kuthini. On the other side of town umpho wavela wahamba wayobona uPalisa wamtshela uPalisa ukuthi lalela la wena ukuze yonke lento iphela idinga iDNA fast and quick. Yayizwa lento leyo ntombazana wathi hayi ushentweni ayikhikke ngona letha lezi ishandisi lezi zokuswipe sathola lezo ishandisi lezo sizokwenza lento le yonke iqonde khona nawe uzophunyelwa iqiniso ukuthi kahle yini enzakalile. Yabo hayi nangempela kumjida ayithole lezi zinto ayilethe aza ayibone ngena lengane ke kuthiwa ingane yakhe. Hayi kodwa ubulisa mayibone ayiphethe lengane uyayibuka ubona umjida yabona hayi man hayi noma izinto ziyafana hayi ngeke lezi ngane ezifana zonke hayi uNkulunkulu wenze enye into la kumina. Yabo kodwa ke uzokwenza njani kumele ayamukela awu kwathi ngelila ngabe ehlalele madoda kwesinye sport yamajida eyishibezela kumnandi
Hawu ke nangu uTsikitsiki wavela wahlangana nenye intombi, indoni yamanzi madoda. Hlangana naye igqoka ingubo elihlazana lapha. Hawu baxoxa kwamnandi kanje hayi kwacaca ukuthi hayi intombi hayi iwuyena uTsikitsiki. Ize ngenye into la kodwa gcina sibona uTsikitsiki. Hayi ke lasuka lahlala kwamnandi kwaba njalo bafethu. Siyambongela uTsikitsiki. Isona sahluko esenzakalile ke namhlanje bafethu kwi-show esithandayo iAdulting. Tell me what you think. Lesikhulume ngayo bafethu sibone ukwenzakalani, ngizimbonelo ezinithini ngayo. So far ngisayithandile. This episode had a total of 2 sex scenes. Again, I repeat, the show bafethu akuyonto obuka nezingane. Awuhlala nezingane lapha nibuka lento le. Kuzosiza aningitsheleni bafethu hayi aningahleli bafethu. So yeah, I think that was the show. Isiphelile sobona i-episode elandelayo next week on a Monday. Thank you so much for your support, for subscribing bafethu, and sizobonana ngokuzayo kwamanye ama-reviews, amanye ama-shows adlalayo ku-TV, not just i-Adulting, yonke into. Uma i-trenda, uma i-interesting, sigibela phezu kwayo. Just ngaso sonke isikhathi.